The Avengers! Helo a croeso i Gemau Retro. Heddiw bydd ni chwarae Captain America a y Avengers. Fy enw i yw Jack. A fy enw i yw Caden. Snes. Asa mi fe. Captain America, Steve Rogers. Captain America, Snes. Iron Man, Snes. Byddai ti ddim yn gwybod y SNES yn beth i chwarae ar. So, yeah. Okay, Snes. A Caden fydd Hawkeye, yn... Clint Barton. Iron Caden Man, yn... Tony Stark. Vision, Android. Ti ddim yn gallu cifo fi. Efe, Captain America, Avengers, bla bla bla. Hey, Mindy, Right, Caden ti angen dewis. Caden ti angen dewis. Dwi'n mynd i bod yn y hoff peth o fi. Iron Man. Me? Dyn o Iron... Yeah. Skull Core Yeah. yn seeker I conquer y planet. Now my controller probe action move. Scene Ian, y Avengers. Help Avengers! Help! Cyn mynd dweud yna, dwi'n gwybod yna. Os yw'n clywed yna, dwi'n gwybod. Pew 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 pew. Dwi'n hoffi. Ni'n mynd I handlo hyn. Mae'n trio nhw. Ah, wabab! Wcha! 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 Oh, wow. Caden, help. Ah! Help. Oh, wow. Hiya. Niw. Na. Oh, dwi eisiau bod... Oh, beth di'r carrots? Like, beth di ydi nhw? Beth nhw'n gwneud? Oh, wow. Dwi'n cofio hon. Wel, actually, dwi'n cofio. Caden, oh, dwi'n cael yr un orange over him. Ah! Dwi'n trapped. Dwi'n half dead. Trapio fi. Dwi'n ddim yn hoffi. Hwya! A na mae'n bwrw fi. Caden dwi'n mynd I marw mewn I fi. Ydyn wedi gallu cael mas o fo. Oh, wow. Aw! Caden dwi'n dod mewn I achub ti. Ti di marw! Ie, dwi'n mewn. Dwi'n nôl. Ah! I byw. Man! Oh! Ia! Oh, yes, Caden, da iawn. Ai fe'n peth trap o'n ni. Ni jyst yn... Ni ddim yn gallu gwneud unrhyw beth. Yes. Oh, Caden, ti di marw eto. Sut? Am y ffos? Yes! Oh, na. Dwi'n cael... Oh, yes! Gada mi bod yn Yeah. hwc. Oh, god. Ti di meso fe lan. Caden, achub fi. Ei trio! Oh, Caden, ti di gwneud rhywbeth. Dwi'n hoffi ti na. Yes. Ydy e rhyw ffordd dwi'n gallu cael ei help fi nôl? Rhyw magic ffordd? Ydy e fairy god ma fi gallu... O, edrych Jack, mae'n Pac-Man. Oh, yeah. Pac-Man. I thought Pac-Man. Na, rhaid Pac-Poop, ddim Pac-Man. Hon eto. Pac-Poops. Pac-Poop's nose. Mae ddim Pac-Man, mae'n Pac-Poop. Caden, ni'n mynd I marw eto. Hwna'n greu. Help! Dod achub ti! Help! Oh, dwi'n marw! Sut? Oh. Dwi'n mynd I fod Captain America. No! Caden, ti di gael o hon. I do Dwi'n trapped. Oh, dwi'n mynd am y gwrdd fi'n, ac yn very strong. Dwi wedi bwrw fe, a dwi wedi gwneud llawer o damage, ond nawr dwi wedi marw eto. Bron, ifanc dwi'n gwneud.
Dim mynd i marw. Hey. The trap. Mae'n cael gwared yn nhw. Oh yes, Dwi di marw. Dwi di damage o'n nhw really dda. Congrats. Dwi bod di... O, Caden, dwi'n mynd i marw ar y round gyntaf. Dwi eisiau bod yn vision. Wel, ti am quick start, cofio? Neu ti ddim yn Na dwi ddim. Ie, ti am. Oh! Yes! Oh, os dim marw y tro hon, dim gan ffwrdd. Dewyd. Right now, dwi angen mynd. Bam, 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 bam. Oh, yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Because I'm carrying on everything. Yes! That, Jack. Oh, ni angen mynd. Really mynd? No. Oh, yeah, the cofio. Oh, yes. Caden, ti cymryd y dau ar y de, fi dwi'n cymryd y dau ar chwith. Okay. Os nhw'n mynd i stop o chafu. Os nhw'n mynd i Ha. stopio gwneud yna. Right, ti a chi. Hwya! Caden, fi dwi'n dod lan i helpu ti nawr. Fi dwi'n lladd hon. O, dwi ddim cael un Bam. dyn. Oh, ia, ac y gai ti, di dod lawr i chafu. A pam? Oh, did he trio blast of it? Oh, wow. He just a fail off. Did he have, like, float yn ei ref? Na, edrych, mae di dod i chafu. Right, ni gallu mynd nawr. Oh, na, ni ddim. Gai hwn yn cael shield. Oh, dwi'n call y dibs. Oh. I'm gonna gig a work for it. Na, dwi'n blast of it o far. Gofyn hyn. Right, dwi'n bod i'n marw hwnna yn y pwynt, though. Well, actually, ti'n a lower health hwnna fi. Oh, da iawn, Caden. Ni'n mynd i fly off, dwi'n geso. Dwi'n mynd i headbang, hwnna fe, headbang. Mine whirlwind. Oh, yeah, hwnna'n enw fe, Whirlwind. Right. Whirlwind. Whirlwind, yeah. Na, dwi ddim yn diol gyda gai hon. Na. Ooh, lightning rings. Ah! Caden, dim yn i diol gyda massive ship hon. They can't. Bap, 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 blam. Yeah. Crack. Did he kind of shit? Crack or swing. Oh, yes. Bachau 5 health down above ti mynd i helpu, hopefully. Come on, man, Iron. Come on. Even though ti cael un my health na fi. Whirlwind. Oh, wow. Oh, wait, ni'n amlaf y barrel. Oh, great, yn mynd yn fi. Cael o ti o, achos dim mynd i marw mewn munud. No distraction. Definitely them. Oh, na, dyn i marw. Di definitely di marw. Definitely. Dim mynd i mynd i Hey, ffwrdd. Savi. Yeah, dwi'n gwybod, that's the greatest part. Oh, na. Oh, na. Oh, no. Dwi di... Oh, na. Yes! Ha! Oh, na. Cyna, dim mynd i marw. Di ti'n fynd yn abend y hun ti. Ti'n efo mynd i ennill. Ti'n efo mynd i ennill hyn fi. Wel, Ah! ti'n ar y hwyl ti. Oh, go on. Boss bot o hwn bach yn mynd bod ydw. Ydw'n mynd i bod... O, ydyn ni'n ffwrdd 10 hel. Oh, Caden, ti wedi curo fe? Ti wedi curo fe? Yay! Na, ti'n gwybod os ti'n curo stage, ti'n cael health ti nôl? Like, ydw fi'n dod nôl mewn ei game? Hopefully. Na. Oh. Oh yeah, whirlwind, right, yeah, hwnna fe. Ydw fi'n nôl mewn y game? Please read. Okay, yeah. Sy'n dau, target town. Yeah. Teta, teta. Teta, teta. Target. Target town. Target Okay, yeah. Caden. town. Ah, yeah, ti'n abend y hun, ti yn lucky Caden. Caden, at least cael through a stage hon, please. Na, dyn nhw'n mynd i! Hwyl fawr.
fideo. Cofio i- subscribe lawr fan hyn. Cofio subscribe i'r Gad channel. yw comment. Gad yw like a hefyd. Bydd Game ar Retro ni mynd i gweld ti mewn i'r fideo nesaf. Hwyl fawr. Hwyl fawr.